Pozdrav! Svugdje oko nas kad gledamo vidimo različite boje. To je rezultat odbijanja svjetlosnih predmeta. Tako, na primjer, zeleni jastuk upija sve boje osim zelene, koje odbija. I tako nam se jastuk čini zelen. Crni stol upija većinu boja, pa nam se čini crni. Ali koje je boje ogledalo? Često možemo vidjeti da je ogledalo predstavljeno kao da je srebrne boje ili sive. Ali ako pogledamo direktno u ogledalo, čini nam se da je boje nas. Ili u nekoj drugoj okolini je boje te okoline. To je zato što ogledalo odbija većinu svjetlosti. To bi značilo da je ogledalo bijelo. Pa ne važno. Ogledalo odbija boje na drugačiji način od drugih stvari, to jest odbija pod određenim uglom u snopu. To se zove spekularna refleksija. To daje ogledalo mogućnost da nam predstavi sliku one stvari koje se nalaze ispred njega. Pa koje onda boje? Pa, iako ogledalo odbija svjetlost, jedan mali dio se ipak ubije. To je jako malo, ali ipak se dešava. To znači da kada svjetlost udari u ogledalo, većina se odbija i pravi sliku koju mi vidimo, a jedan mali dio samo prođe ili zastane. Ako bi taj postupak ponovili više puta, većina nas je već vidjela taj efekt. Ako stavimo ogledala jedno nasuprot drugoga, dobijamo tunel. Svjetlo se odbija od jednog ogledala do drugog i tako ponovo, što stvara osjećaj da je tunel u zidu i da je beskonačan. Ali svaki put kada svjetlost udari u jedno od tih ogledala, jedan mali dio se izgubi, nestane. Na kraju slika postaje tamna, zelena. U jednoj studiji su pokazali da ogledalo najbolje odbija svjetlost unutar 510 nanometara daljine, što ljudi raspoznaju kao zelena. Tako dolazimo do zaključka da je ogledalo u jednom jako malom dijelu zeleno. A baš zanimljivo, zelena boja je boja koju ljudi najbolje raspoznaju nijanse. Ako ste ikada vidjeli infracrvene naočale pomoću kojih ima mogućnost da vidimo u mraku, napravljene su tako da emituju zelenu svjetlost, baš istog razloga. Ali koliko mi u boja uopće vidimo? Normalan čovjek možda vidi oko 1.000.000 boja, što je super. Ali postoje ljudi koji imaju malo bolji vid. U oku postoje dvije vrste receptora, to su štapići i čunjevi. Svaki od njih imaju svoje zadatke, ali rad je prilično različito. Tako, štapići su bolji u prepoznavanju pokreta, ali ne baš tako dobri u raspoznavanju boja, dok je kod čunjeva stvar obrnuta. To možemo najbolje primijetiti u mraku. Dok je svjetlost jaka, čunjevi rade jače i vidimo sve ove boje. Međutim, u mraku se čunjevi isključuju, onda rade štapići. Tako da većina ljudi u mraku ne raspoznaje boje, vidimo sve u nijansama sive ili crne. Taj proces prebacivanja možda traje neko vrijeme, oko 2 do 5 sekundi, što možda nervira. Zato su pirati, naprimjer, često nosili povez na jednom oku da bi bili prilagođeni mijenjanju osvjetljene palube i mračnih donjih dijelova broda. Uvijek im je jedno oko naviknuto na svjetlost, a drugo na tanu. Većina ljudi ima 3 para čunjeva, što nam daje mogućnost da raspoznajemo boje koje vidimo, oko 1.000.000. Međutim, postoje ljudi koji imaju 4 para čunjeva. Njih je vrlo malo, ali ti ljudi mogu da vide oko 100.000.000 boja. Ali, to nije najjači vid na svijetu. Postoje životinje koje vide puno veći spektar boja od ljudi. Tamo prvo, imamo pse koji imaju 2 para čunjeva, što im ograničava primanje boja na jako mali spektar. Nije crno-bijelo kao što mnogi misle, ali mali spektar. Onda imamo ljude sa 3 para, što nam omogućava da vidimo oko 1.000.000 boja. Neki ljudi imaju 4, tako da vidi oko 100.000.000 boja. A onda imamo škampe. Škampi imaju čak 16 pari čunjeva. Kada običan čovjek gleda od dugu, vidi razne boje koje je sastavljeno 3 osnovne boje, to je crvena, plava, žuta. Međutim, škampi vide bombu boja, sve moguće načine. Ako imate plave oči, jeste se zapitali zašto su plave? One nisu tačno plave. Mi ih tako vidimo zbog efekta rasprskavanja svjetlosti, ili Tyndallovog efekta. Naše oko sadrži zamagljeni sloj, što daje efekt tih boja, baš kao kod neba. Različite dužine svjetlosti se probijaju i odbijaju tako da nam se nebo čini plavo, dok je u biti crno, ili na zalasku izlasku sunca je crveno. Ali ako imate malo više melanine u očima, onda će one izgledati tamnije, kao na primjer zelene ili smeđe. Čak postoji mogućnost da se jednostavnom operacijom taj melanin ukloni, tako da možete imati plave oči ako ste rođeni sa smeđem. Ali, ko želi mijenjati oči, dobro su kakve su. Hvala još jednom i sretno svima. Ako vam se sviđa moj rad i ako želite da me podržite, to možete raditi klikom na dugme ispod, pretplati me ili subscribe, zavisi na kojim jeziku imate. Također, ako ste propustili neki od mojih videa, možete da ih pogledate klikom na jedan od ovih linkova.